Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün mayasının 24 Cuma kunu. Biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Bugün Ukraynada nefbetten tış Yukarı Rada saylavlarına saylav esnası başlandı. Geçenlerde Ukrayna Yukarı Radası salahiyetlerinin vaxtından evvel toxtatılması ve nefbetten tış saylavlarının tayin etilmesi hakkında Ukrayna prezidenti fermanı kuvvetini aldı. Merkezi saylav komisyası reisi Tatyana Slipachuk saylav aldı kampanyası gerek gibi olması için Prezident Yukarı Rada ve Nazirler Kabineti bir sıra kararlar kabul etmek gerek olganını bildirdi. Şu cümleden Ukrayna halk mebüsleri saylavları hakkında kanunda eskirgen ve ameldeklerine zıt kelgen maddeler var. Bunun ile devlet satın almaları hakkında kanunga da denişmeler kirsetilmeli. Rus işgalciler Lugansk vilayetinin işgal etilgen bölgelerinde juda çekken apislerini Ukraynaga kaytarıldı. Bu haqda öz Facebook sayfasında Ukrayna Yukarı Radası İnsan Hakları Vekiliyetlisi Lyudmila Denisova yazdı. Onun sözlerine göre 5 yıl içinde tek LNR boyevikleri tarafından 255 apisli kaytarıldı. Cenk devam etken bütün vakit içinde ise Ukrayna öz nezareti astında olgan topraklarga cezalarını çekmeleri için 454 mebüsünü kaytardı. 3 yıl ervinsiz. 2016 senesi mayısının 16'sında saat 22:17 dakika geçkende babasına telefon etip maşına vesikaları ne yerde olganını soradı. O zaman Dünya Kırım Tatar Kongresi İcra Komitetinin azası Ervin İbragimov sonki sefer telefon etti. Ertesi günü babası Elmi Umerov'nun evine kelip oğlu ortadan yok olganı, maşnası ise evden 200 metr uzaklıkta açık kapunen tapılganı hakkında haber etti. O vakittan beri endi 3 yıl geçti. Bu vakit devamında anası babasına çeşit türlü beyanatlar geldi. Ervin İbragimov'un doğan ve ortadan yok olgan gününde adamlar dua geçire ve onu tapmak talabının çeşit aksiyalar ötkere. Ay sefaler Kiyev'de Rusya'nın elçiliği ogune kelip Ervin kayda dep soray. Buyuk Britanya baş naziri Tereza May istifaga çıka. Muhafazakar fırka yolbaşçısı vazifesini iyunun 7'sinde kaldıracak. Ama yanı reis saylanılganına kadar Britanya baş naziri olup kalacak. İstifa sebebi baş nazir ve parlament arasında Brexit hakkında alaytilmez karşı fikirler. İstifasını ilan etip May anlaşmanı gerçekleştirip olamağanına, yazıksızlığına bildirdi. I will shortly leave the job that it has been. Yakınlarda namusnin yapkan işini kıdıracağım ikinci kadın baş nazir. Ve elbette sonki değil, bunu açıksız yapam, sevgen memleketime hizmet etmek fırsat için büyük minnettarlık bildirip ketem. To serve the country I love. NATO Moskva tarafından olabilgen kibernetik hücumlarga cevap verecek. Böylece NATO baş katibi Jens Stoltenberg Rusya'nı Avrupa Parlamenti saylavlarına karışmasından tembihiledi. Onun ile beraber çıkışta bulungan Büyük Britanya Tışkı İşler Naziri Jeremy Hunt bildirdi. Kibernetik hücumlar meseleleri Britanya Milli Merkezi NATO'nun 29 memleketinden 16'sına karşı Rusya'nın maksatlı hareketlerinin bulgan. Eğer ileride de Rusya'nın böyle hareketleri devam edecek olsa, yeni sanksiyalar koyulması mümkün. Recent events demonstrate that our adversaries Yakında olgan vakalar düşmanlarımız demokratik saylavlarını cemaatinin zayıf yeri dep sayğanını göstere. Eğer kibernetik hücumlar adi bir şey gibi olsa, tehlike şunda ki avtoritar devletler demokratiya kuruşuna cemaat işançını yok edecek. Düşmanlarımızdan birisi saylavlar neticelerine tesir etmesi yol vermemek gerekmez. potential attackers must know Tecavüzcüler bilmek gerek ki bizge hücum etilgende sizde değil gerçek karşılık gösteremiz. Biz mayetimizde olgan fırsatlarını sonuna kadar kullanacağımız.
Майысын 23-нде Европа парламенты сайлаулары башланды. Илк сайлау бөліклері Филименкве Бүйік Британияда açılды. Бүгін Чехия ве Ирландияда рей берілі. Европа бірлігінің дигер мемлекетлері ватандашлары өз темселжелерінің майысын 26-сында сайлайыжақ. Дорт күн девамында Европа бірлігінің 28 мемлекеті 751 мебюсіні сайлайыжақ. Бұл мебюслер олардың девлетлеріні Европа парламентінде темсел етежек. Американын Миссури, Оклахома ве Айова элетлерінде юзберген торнадо ве фуртуна себебінден еді кеші әлі қолды милли метеорологик мерkezінің мәліметіне көре 24 саат ішінде анда 29 қашырға қайдетілді. Ең чоқ зарар Миссури пайтақты Джефферсон Сити көрді. Шерде электрик нақыл хаттылары ве онлар жемескін evler веран олды. Ава тахминжелері бұл бөлгелерде шиддетлі яғмырлар олмасыны білдіре. Халқара китап ярмалығында Қырым явзысы Қырым еві Қырым инжирі адлы ilk Украин Қырым татар жиынтығыны тақдим етті. Китап тақдиміне муэлифлер ве серджелер келді. Олар Украин ве Қырым татар шириеті ве нешірі ве әлбетті Қырым ақында қоныштылары. Тәфсилатлы же мұхберлеріміздің левхасында. Крымскую тему. Ел олған халқара китап ярмалығында Қырым явзысы Қырым инжирі китабының тақдимынден башланды. Бұл ilk Украин Қырым татар антологиясы. Китап кешкен сене өткерілген айны серлевалы ярышының нәтижелеріне көре азарланылды. Ярышта иштирак етмеге истек 250 муэлиф берді. Оларның чоқысы Қырымдан. Жиынтықта 33 эсер. Жиынтықта олған шириет ве несір Украин ве Қырым татар тіллеріне тәржімелер жанр услепке көре түрлөдір. Амма эпосыны бірлештірген мевзу бар. О да Қырым. Ми зараз дізнаємося один про одного. Бүгінде бір-біріміз ақында чоқ шей анлаймыз. Бұны медениет ве әдебият вастасыненде япамыз. Тілні юректе олған дұйғынларны есеткенімізде бұтын, тілні юректе олғаны дұйғынларны есеткенімізде бұнен пайлаша білеміз. Ве Қырым инжирі бұл Украин ве Қырым татар интеллектуалларының мақсылы нәтижесідір. На жаль, литературы про Крым мало. Қырым ақында айтмақ керекміз, амма не язықке әдебият пек аз. Менімже тамам Украин медениеті тарафындан Қырым ақында мәліматсызлығы ярымаданын ижғаліне кетірді. Чүнке Русия медениеті Қырымны пек яқшы огреніп келді. Мөлифлерден бірісі Еварайская бұл қыз ғалычынадан. Дайма ярымаданын тарихы ве Қырым татар медениетінен мерақланғаны ақында айта. Өз новелласыны Қырым татар достына бағышлады. Я працювала якраз в благодійному фонді Карітас, коли Мені ишғал башлаған сон Каритас тәшкилатының Арабий фондында çalıştым. Біз бір чоқ инсанны қабыл еттік. Бұлар да Қырым татарлар дегіл, амма мемлекетнің шарқи қысымындан Украинлерді. Тамам о вақыт мен Қырым татарларнен таныш олдым. Яқшы бір достым пейда олды. Оның иле 3 ел берабер кечірдік. Sonra о башқа бір шерге көчіп кетті. Мен үшін бұйық бір ғайып олды. Бұл сері бір кішіге бағышланған демек мүмкін. Она яқын олған әйлі ақында. Қырым татар халқы милли межлис рейсі Рифат Чубаров қайдетті ке Украинаның вазифесі шымдыки вақытта Қырымда қиынлықлар чеккен истидатлы қырымлы муэлифлерге ярдым етмектір. Ця трагедія повторна, яка прийшла на нас, на нашу землю. Біздің ватанымыздың башына келген бұяны фаджа, о айры қайет истидатлы, қабилияты инсанларны басып чықара. Ве біздің вазифеміз бұл адамларыны вақтында көріп, оларны қайдетіп, оларға ярдым етмектір. Китапның тақдимы сонunda муэлифлер ось есерлерінден парчалар оқыды. Це той самий Крим, що й був раніше. І степ, яким ти їхала щойно, нічим не відрізняється від кримського степу. І вітер, силу якого чутно через тиск на лобове, гуляє просторами Таврії та нехтує будь-якими блокпостами, військовою технікою і кордонами. тема Крыма. Китап ярмалығында Қырым явзысы дайма актуаль. Мисал оларақ бұл фестивальден Қырымлы сияси мобюслерінің балларына 150 Украин китабы йолланылды. Ольга Волынец, Халисе Зинедин, Селим Тохтаров, UATV.
Вусене етмыш экенже Кан кинофестивалінде Украина эки фильмны тақдим етті. Евге Анна Майснын 22-сінде Қырым тата режиссері Нариман Алиевнын Евге фильмі костырылды. Фильм костырылуындың Эвеля девесі залының санасына кинофестивалінің мудері Тиера Фремо, режиссер Нариман Алиев, продюсер Владимир Яценко ве баш қарамалары ролларны ойнаған Ахтанси Таблаев ве Ремзи Белялов чықты. Фильм Қырым татар Мустафа ақында Икееті. Оның әке оғлы Қырымның ешғаленден сон Киевге көчіп кетті. Екее оның уйкен оғлы Назимның өлімінден башлана. Баба есе кичик оғлы Алимны Евге қайтармаға, уйкен оғлыны есе Қырымда мұсылман әдетлеріне көре дефин етмеге тырыша. Үрметлі сәрджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хабарымыз еді, дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.